Pirsenci dronan, reberen Evropi li civina bilinda Danimarkaye, li ser divare dronan e Evropi nikaştikin. Ditina dronan li Danimarkaye, dinavde li deveren leşkeri, buye sedema girtina demkiya balafirgehan. Danimarka, ku hefteya bori li ser dronan bi esle sue nenas li ser deveren sue, jen hesas bi fikaran re rubi ruma, cibodu rojan mazuvania bi dehan reberen Evropi dike, da ku mijaren veki destpeşeriya parastine ya divare dronan, u piştgiriya jibo Ukraynae li diji erişen Rusya'ya nikaş bikin. Bistu heft reberen yekitiya Evropi roja çarşeme li Kopenhagen'e jibo civinek nefermiya Konseya Evropi biçivin, u roja penşeme de civinek jizedetiri çil seroken devletan ciseran sere Evropa'ya pek vere. Rayedaren Danimarka'yı ve hefteye hemi dronen sivil kedese kirinda ku operasyonen evlehiye hesam bikin. Ev biryar pişti ku dronanen nenas hefteya bori bi demki balafirgeh girtin, u hinjivan li ser çend baregen leşkeri jihatin ditin te. Ditina dronan dive bibe alikar ku bale bikişine ser reberen ye, ku ahaftinen van de li ser hurt kirina helvesta parastine ya bloke, dinavde çava çetirin be, parastina aliye rojilate be. Beri civina bilind, Komisyona Evropi belgeyek binave rapora peşbiniye veşand. Ev hejmarek ramanan desnişan dike, dinavde çar projeyin sereke ku dive tavile verin finanse kirin u biçihanin. Ev proje divare dronen Evropi, çavderiya baske rojilat, mertala parastina hevai u mertala parastina fezayene. Çava liser divareki daimiye dronyan. Hevditinen jibo çekirina divareki dronyan hefteya bori dest pekirin. Dema ku rayedaren deh velat endamen blok rojilat, biseroke NATO'ye Mark Rutte veki çavder, pişti bin pekirinin kada hevai li Polonya, Estonya u Romanya'yı civiyan, ku hemi bi Rusya'ya ve giredai bun. Ditinen li Danimarka'yı hin bi kesi ve nehatine giredan. Kesra elisi ku rezidansa serokatiya Fransa'ye ve hefteye beria lutkeye got ku avakirina divareki visa meseleye ke tevli heve. Jiber ku ev nezikatiyek pirkati, bi pergalen parastina hevai enduru direj, hevcidge ku gefan tespit bike u bishopine u her ve havan bishine sware. Bikaranina balafiren şer jibo bebandor kirina dronen çarinan, pir erzan di demek direj de stratejiye ke domdar nine. Jiber ve ke pirsa jibo reberan de evbe, em çavadikarin pergalek bi bandor u leçun bandor hebe, u jitişte ku emli Ukrayna'yı dibinin fer bibin. Berlin'e ji heviyen jibo avakirina divareki vihaye bilez kem kiriye, Vezire parastineye ve Boris Pistorius, roja duşemeji forma evlehiye ya Varşova'ya regot ku ne mimkun ku evyek dise çar salen bede çebibe. Salen nakokiye. Liser şiyanan, reber de hevcebikin, ku bernameya deyne parastineya safe ya sedupenci milyar euroyi nikaş bikin. Denci bo zedekirina kirina hevbeş, zedekirina hevahengiya dinavbera velaten endamen yekitiya Evropi, uşurt kirina bingeha pişesaziya parastineya Evropa'ya hatiye çekirin. Devletin endam dikarin jibo beşek jipereyan maftarbin, ger heri kemdu devletin endam alaven vekhev en çekiri en Evropi jinavnişek neh deveren peşin bikirin. Dinav de drone, teknolojiya diji dronan u cebilkhane, u velatek didanustandina peymane de peşengiye bike. Dujiseyan pereyan jibo velatin rojilate bloke tene veketandin. Ku hin jivan bere daxwazen alikariya darayi jibo finansekirina projeyin parastine peşkeş kirine, daxwazen ku dikarin van bi velatin din en endam reli hev bikin. Şalek din a potansiyel anakokiye peşniyara komisyoneye, ku hizmeten ve roleke mezintir di parastine de bilizin. Bitaybeti dinirsandina salane ya kirinen velatin endamde, jibo hesan kirina hevreziye, u girtina valahiyan di kapasiteye de. Velatin mezin en veki Almanya, Fransa u İtalya muhtemelen bi veramane nerazine, le velatin piçuktir en ku arteşen van piçuktir in, muhtemelen ve peşvazi bikin.